Dobar dan. Dobran, Tvoje ime, Marko prezime, Borojević, godina, 14. koliko dugo se baviš već žongliranjem? 1 godinu i 3 mjeseca. Oženio se nisi? Dobro. Izvoli. Ti si to dobro uvježbao, nije bilo gotovo niti jedne pogreške, jel' tako? Sve ti je uspjelo što si zamislio. Da. Dobro, evo, meni je to bilo zanimljivo. Onda možemo? Možemo glasovi? Da. Da. Jesi baš bio za 3 da? Ne znam. Ajde, može, 3 da. Da. Hvala. Aha, ovako misliš. Čekaj! Joj, jesi ti netalentiran, hvala ti. Bog, hop. Hopla. Bog. Se ljubomoran zato što bi mi stala to na kičmi. Normalno da sam ljubomoran. I obožavaš sam, ne samo zato kad te fizičke fore, kao ne znaš da gledat, ne ti ne ideš ništa. Dok ti psihički recimo procijeni. Idemo dalje. Dođi tu, Igore.